Kastalatibyan! Ket ita! Adto'y ti pakasaritan, anaadaw iti pagsasao ako nana. No nabakumbaba ti sungbat, maliklikan ti apa. Ngem no nagubsang, rubruban na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Naimbag ngagsapam, Nana Mila. Nay, bayat ti isang mo itang agsapa, Susan. Kastalatibiyag Nana. Umisum tayo mo't sagpaminsan. Ay, wina. Ay, kasta kumakanayon. Di mayat. Ay, anya tigatangam. Suka Nana. Taagadubo akman. Nana Mila, gumatangakman itisoy taagadubo akman. Siyak ti una alakwan Nana. Saan aday talaad? Na. Kunamlan na pintas ka mas laad ka pa'y matngam siya. Ay, no apay nga men, ilot ti lobong aya. Tanas kan makigiddan ka pa'y agumatang. Mga numaakara na kiti kinalaad mo. Na, nagalasan ti panagsasaom at talaga, Susan. Kunamlan asino ka mat anapintas, tongpaon ka Ay, aguray kayaw. Mabitla ang taitad ko tigat-gatangan yaw. Kasano nga min Nana? Di ka nagsaaw, Susan. Aw, at to'y tiso ka, agat-gatangam. Siyak matis, Di ka nagsaaw, Wilma. At to'y tiso'y agat-gatangam. Ala, yawat yon tibayad yaw, kat di kay agsasaon. At to'y tibayad ko Nana. No, Di kumakamit ka nagsaupay, Susan. Mala, ingkan. Ay, naku. Nagalups. Di ka nagsaaw, Wilma. Yawat mo tibayad tisoy, taagawid kan. Oh, adtoy Nana. Agyamanak. Mala, agawid kan, Wilma. Ay, nayan dagijay ababae aya. Taka na yun da nga agapa. Ha, makapasuron. Ay, amom ka di banjaw. Tongpag kumaitay ni Will may gestor ni Nana Mila. Imbag na nakapagtapulak. Ay. Agasaw ta nagalas ti panagsasauna. Ako namlan asino. Bag kumamot na baknang. Ngampadak tupay matlang ang mamirmiraot. Ay no. Minton masalaw ko pa'y dadya babae. Tadyak maguston ti panagsasauna. Talaga atong pak. Naluto ka din, de talot-lutwam. San pa'y? Ha! Agin pipintas dadya Wilma. Pilitan na tiyag papintas. Ngam sanlat tamot nga balikas ti rupa na. Ay, Ay, Banjaw! Agsarsarita tapay langan pinanawan na kon! Hay! Agsupli ka! Tapnod na kasarsarita! Asino ka di tinapimpintas kada kami kini Susan, Jinggoy? Ay kat, siyempre, sika, bakit? Adayo, anapimpintas ka ngam ni Susan. Talaga mag. Ngam no agsasao day di ababay, kunamlan asino ang nakapimpintas. Pwe, Anya ti kunanaya. laad kong kunana kanyak. Di mo pala tinungpa, taganaban na. Apay, napintas ayamay, katsan may. Naglaad to pay. Inton maminsan na pagsawan na kay tilaad. Igusugos mong tirupa na. Ay talaga Bay aman ta kanayo nak nga agpaparlor, tapno kanayo nak anapintas. Ha, apalan nak ngamin ni Susan ka. Iso anagalas ti panagsasauna kanya. Sa bagay, adalat ta discount ko. Tagayam ko di may sa beautician. Ay katuan ingkag paparlaor. Mayat day ta, tapno napintas ka lata. Alang nga raw tayo, kita mo, no naluto day ta si tayo, tanay. Ay, mapisina ko. Unlakay, naluto day to yan. Mangantayon. Anya tigatangam, Susan. Ay, gumatangak man iti sabon na banglo, kan shampoo na namila. Tay na banglo a shampoo ta agpabanglo akman. Ay katuan Ay kastala ti biyag, Susan.
Agpabanglo ka, tapno ad-adda magustuhan na kanila kay Mau. Ay, wala na. Iti kasta, sa anak nga agbalin alaad. Amo yumutan, agkakaiwara, dagiti laad dita. Ay, sabalin sa manan ti pagturungan ti saom. Saan kit din nana? Kitaom man ni Wilma. Naglaad. Ay, saan ka nga aguyaw akasta, Susan? Sana nasaya at dayta. Sana bali tapod numot ti bagbagak, nana. Nana Mila, gumatangak man iti siyampaw. Tay nabanglo tay paborito. Amom day jayon, nana. Sige, mabitlaan. Una anak, nana. Tasyaktin mo na. Mas dawak ngamin kan ka. Itay ka payla ang ngadda dito. Ngam di ka payla nakagatang. Kat, anya ko ma? Nakarit ka talaga ababayan niya. Ups! Di kay aga pa dito. Nala, mabitlaan taitad ko tigat-gatangan yaw. Jinggoy, at ti kape agat-gatangam. Agyaman ak nana. Adto'y mo't tibayad ka. Jinggoy, adaman ibagakan ka, anya? Apay, di mo lang mabagbagaan ti asawam. Ha? Apay ayahan na. Kana yun da ngamin nga agsubang ka ni Susan. Tunggal agranada dito istorko, agsubang dalata. Basol ni Susan Nagalas ngamin di pa nagsasawa na kini Wilma nga asawak. Iso ako nagkini Wilma, atong pain na langan ni Susan, tapno saan niya, Gram. Ha? Kasta ti balakan mo iti asawam? Ay katuan anana. Anya pa yung arod niya Mystic Ha? Mystic talaga, Jinggoy. Anya? Imbis nga nawam ti asawam, ngam kasla idordoron mo matan na makiapa. Kastoy ti makunak, Jinggoy. Ha? Bagam ti asawam, aliklikan na ti makiapa kan ni Susan. Kasano ko maamaliglikan na, no kakasakit mo ti sasawan ni Susan ken kuana. Imbag ata saan na siya ti pagsawan na iti maday. Ay tano siya, kung tarak atay nga na. Anya! Ay madi sana nasaya at ti kasta, Jinggoy. Denggam ti ibagak, Jinggoy. No napakom babatisong bat, maliklikan ti apa. No nagobsang, robroban na. Amirisan nyo imbag ti kayat asawan ti imbagak, Jinggoy. Iti kasta, maliklikan ang ti panagsinsin no bang dasusan kan Wilma. Naawatam, Jinggoy. Naawatam ka day jay imbagak, Banjo? No napakom babatisong bat, maliklikan ti apa. Ngem no nagobsang, robroban na. Ay Nana Mila. Ni Susan ti pangibagaan niyo iti dayta. Tano siyak ti mangibaga. Ay, di nakpulos ng denggan. Isu nga agul uli mangkaklatan. Sa anak ang makibiyang iti araramiden na. Ay sa anak kasta, Banjo. Asawam dayjay. Iso ano maday ti aramid na. Dilawam Ay, may mayatlatan tay agul uli mag. Ngam siyak ti apaan na, nana. Makaamon ay tibiyag na. Imbag man takanayon ka nga agpaparlor? Kastala tibiyag agpapintas tayo, tapno apalan da tayo, dagitilaan. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Wilma? Ay na, adda ngamin kaarubak asubra ti apal na kanyak. Iso nga adda o tagpapintas. Ay, wrong, friend. Di ka makiap-apa. Ngamin, awan di peace of mind mo no kasta. Ha? Uray na pintas ka, no awan mo ti peace of mind mo, gaputa da kaap-apam, di awan mo la serbi ti pintas mo. Ha? O sige, papintasan ka, friend Wilma.
Ngam saan ka makiap-apa? Ma-stress ka laang. Ad-adan arong marnagiti wrinkles mo. Oh, kita dita sarming day tamuging mo. Ha? Ayun, anya. Ay, nakadamot gayam wrinkles ko. Ha? Ay, apay ngay. Ammom ti aramidam? Tapno di ka wrinkles? Liklikam ti makiapa. Liklikam ti agungat. Kan, masapul akanayon ka nakaisam. Kasjay. Kasjay? Of course. Tano kanayon kang agungat. Ay, uray kitaam. Agbalinan akul doroy tarupam. Wano saan? Kasla papel anakunas. Sobra ka mo. Ay na, friend. Liklikam ti makiapa. Saan anasaya at dayta? Oh, kita anak. Beauty aklat ta. Gaputawan ka ap-apak. Isu asika. Tapno beauty kalata. Makikapiyakan kadagiti ka apam. Kat kita ad-adda apumintas ka. Kasta. Ala, ikulot taray tabuk mo. Kat ag-pedicure, kun ag-manicure ka. Plus, kanayon ka nga umisam. Liklikam ti makiapa. Tapno beauty kalata. Ay na, nagado ang masabat ko. Ngam sikapay laang mat. Liklikak ka no ti apa. Tapno beauty aklata. Na, kundi pakulot ka pa hindi tabuok mo. Hindi mo matbagay. Panawak man laang. Na. Nagbastos mo ton ta pinanawan naklata? Hoy! Agraraman! Di kagbali na bastos! Uy no! Kunamlan asino talaga dahi dyan babae? Tinalikodan nakit din, hindi ka sarsaritak? Che! Kunamlan asino na pintas? Di namot nga ron bagay di kulot ang buok na? Ang mga no di nakakayat at tutupan, iso at tinalikodan na kalatan. Wow! Bastos kit di ah! Makaumakan, Susan! Kanayon kalatan ang makiap-apa. Ay, mabain akon kadagiti ka aruba. Gapo itikas ta nga ugalim. Ay, mababain akon! Anya? Ay, Iba inak nga asawam? nasaysaya at salaangan. Nga agawid akon ijay balaymay. Taimbag ijay, taawan tinangiwat. Awan timang mangag ko akanayon nga aglalaaw. Tasaan matagas ta dagiti dadakkel ko? Sige! Agsina tangarodan ano kasta ti kayak mo? No di ka agbalbaliw. Uray sa anak matan nga agsubsubli dito'y balay. Agnaad akon ijay balaymay. Nana Mila, gumatangak man iti sabon a paglaba. Nay, mayatisam mo ah. Ay bagay mo tinakaisam, Wilma. Ad-adda pumintas ka no kasta. Ket no naglaadak ka no kuna ni Susan. Sana pod no dayta. Ay, mas dawak ngamin kada kayo adwa. Takanayon kayo nga agapa. Liklik ako ni Susan, Nana. Tadyak kayatin ti apa. Saan mo aliklikan? Ngamkit day, kastoy ti aramidam. Urayan niya ti ibagbaganakan ka ang makapasaer. Sungbat am lata itinapakumbaba asungbat. Tay kunada nga rudan. No napakumbaba ti sungbat, maliklikan ti apa. Ngam no nagubsang, rubruban na. Ha? Wen anya, Nana. Ne, mayat man day na apagsasaw. Wen, Wilma. Kasta ti aramidam, tapno maliklikan ti apa. Ay sos! Nagilot-lakit din ti lubong aya. Tasi ka man ang tinadanon ko dito store ni Nana Mila.
Makiapa ka manan, Susan. Katno po, or ti kararwak na itatao. Isa ano mabalin ka Jack kumakayat ang makita. Awan mo't tidakas ngar aramidan na kan ka, Susan. Anya launay ay ati pagapapaan yaw. Ay, Jack malipatan tinakunana idi kanyak. Ngaging babak na nga kano. Idinto tatuyulaang ti paspasidak kadagiti anak ko. Anya ti makuna, mitinakuna ni Susan. Wilma. Kuha. Sorry Susan. Sorry, no anyaman dagiti madi an isausawang ko kan kaidi. Oh, nagsore ni Wilma. Anyamat ti makunam, Susan. Sorry ka dyan. Sorry nga. Adayagas ti sorry. Amom Susan. Adumot dagiti nagmamadi abalikas mo kanyak. Agkakasakit. Ngam ita, saan kun apanunutin dagitay? Tadyak kayatin ti apa? Mala, agkapya kayon. Tapno naragragsak ti biyagyo. Ay! Pakpakawan ti makikapyak ni Wilma alaad. Ala, uray di mo kayat ti makikapya kanyak, Susan. Saan ka nakagura? Ngamkit di, kalikagumak ti panagkapyata. Husto ni Wilma, Susan. Naragragsak ti panagkarubayaw, numayat ti linangan yaw. Liklikan nyo ti apa. Di kay agisawang iti makapasair iti tunggal maysa. Laglagipan nyo na ito'y nga ibagak. Tinapakumbaba asong bat, maliklikan ti apa. Anggam no nagubsang, rob-roban na. Wana na, laglagipok dayta. Ken maysa, na kayo matlaang tinakababaen, no di kay agbalbalew. Amangan no agraman ti asawa yaw, kat ibain da kayaw. Ha? Panunutan nyo kitday ti pagsayaatan yaw, kat liklikan yaw ti makiapa. Jinggoy, inakbiit padiguan ni Susan Kalpasan na, mangantayon taon. Anya, patigwam, idinto ta kalaban mau? Jak kayatin ti apa lakay. Bareng iti da iti nga aramida, kat agkapya kamin. Adula amin nga ramidem. Sayang da tayo patigom kun kwa na. Mutoy kita itasida. Ay nalakay, ado ti linutok asidaan. Iso abay anak, tainak padiguan ni Susan. Atoy, Susan, padiguan ka iti buridibod. Ado da itoy, umdas asidaan nyo kadalakay mo. Tanya, ti pangipagpagarupam ka na kami. Awan masid si dami. Saan akas ta, Susan? Kaya't kulaang agkapyatan. May mayat gayam no liklikan ta ti apa. Itikas ta, saan ta analaka abumakot? Anya? Wen, Susan, iso nga agkapyata kit din. Tapno ka na yung taan nakaisam. Iso nga awata mong da ito ipadigukan ka. Kastanda ti pan nakikapyakan ka. Lakay, agawid kan iji balay. Kaya't kun ti agbalbaliw iti nagalas nga ugalik. Saan akon ang makiap-apa? Aramid ti pakakitaan. Saan lasaw? Lakay, fix man. Nagbalbaliw ako na talaga. Amom ka di, piskamen ka ni Wilma. Di nasayaat. Agpinpin na digo kami pa yun ay iti sidaan. Isong agawid ka kuman lakay. Ngamin, sana kompleto ti ragsak mi kadagiti anak tanawan ka. Nasayaat ma ta naka-Ameriskan bakat. Tanaragragsak ka matlaang no saan ka nga apapera. Uwan lakay. Amok itanday ta. Naka-Ameris ako na talaga. Oo, padiguan ka iti white beans nga dakukod na, Susan. Ha? Adtoy, Ay, nahay! Talaga? Ay, sus! Nagimasan. Kababain mo tankan ka, Wilma. na, awan ang yaman na. Tinapatid na ragsaktan.
Huwag nagpaiso. No idi kumapay ang nagbalbaliwak. Di idi kumapay ang nagkapyata. Kastala ti biyag, Susan. Dakes man ti ugali tayo ini. Ngam adalat ta pagbaliwan tayo mo ta. Iso nga ita, ituloy ta ti agbalbaliw. Tapno may mayat ti panagkaaruba ta. Ay, huwag, Wilma. Agbalbaliw ta nga talaga. Para itinapintas a panaglangan ta nga agkaaruba. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. No napakumbaba ti sungbat, maliklikan ti apa. Ngem no nagubsang, rubruban na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.